hlekani mingisero mngana lona FM na kuhlekanisa kolonga ngisala stage shurko nhlekani lo namutla iravu mune ihlanganile na namutla kurisuku ra vukhumengwe ra n'weti leya ya mawani lembe ra magidiberi makumemberi mune mina ni khalanga pet mathebulani wa smart wa jimo xihlango maxingiritano wa cacana makunela wa ndandadzi hi ku amukela ku mingisero wa me kwalonga ka yingisela stage shurko o yiningisela uri la Gauteng eMpumalanga a Northwest a Limpopo ra uyikuma audio streaming ya mngana lona ne FM makombandlela namutla ihlanganela ila ku tisela nongona ku Africa wa vulavula ku fika le ka awara ya 2 leswi nga ta ndeka namuntlha mingisero mngana lona ne FM ta va kha hi vulavula xin'wana na xin'wana lexi kumbaka timhaka ta rihanyo a ngopfungopfu wa xifundza lexikulu xa Limpopo hi ta va hi ri na vuyeni kusuka ka MEC wa rihanyo eLimpopo hi ta va kha hi bula na vona kusukisela laha ka loko se hi vuya mahunguni ya misava ya awara ya 1 se wo tshama ri endleve u ta twa ku va hi khomele yini makungu ya vo hi wahi loko hi kha hi languta ka ndhawu leyi ni nga kuma matsalwa kusuka ka vayingiseri la va kombisaka timhaka ta ku ongete ku na swilo swo tala leswi swi nga ri ku fambeni kahle ku katsa na ku veri loko i ri laha awadini maternity ward yele elem loko wo nghena ko a wu nga ha vi divuswa leswi ku nga khomiwa kumbe ku xiyimo xa koho xi nga tsakisiki ha koho se hi ta va kha hi twa ku va ri makungu ya vo hi wahi MEC loko hi bula na vona hala ntsungeni wa awara yan'we kasi ke loko hi ku hafu ku bila awara ya 12 ni nhlekani loyi hi la ku ta twa n'we mi nga kotaka ku hi nyika xifaniso xa mayelana na swa timhaka ta rihanyo eLimpopo mi byela ku mi vona yini hi lava hi dzikanyana kwalano hi komba ku mi le ku voneni ka yini timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri bya swa rihanyo un'wana i ri a ye tliliniki yin'wana hala handlenyana ka le ka Chweni a fika kuma ku sister veri hayi mina ni ya lanchini loko va ku va ya lanchini va ku van'wana va ta mi pfuna a nga pfuniwangi i lo za teka fayila a tlherisa loko se a ku wa huma hikuva va n'wi vitana ku hey vuya se loko a vuya i pfunekile ku a ni ta pfuniwa njhani hinkwenu mi yo fika mi ni languta hi ndlela yeleyo se ku fika kwalano swi hetela swi komba ku kumbexani swi lava tanihi rixaka hi languta maendlele na vukorhokeri lebyi byi kumaka kusuka ka vanhu lava khumbekaka hi vukorhokeri ngopfungopfu lava va faneleke va hi korhokela hi ndlela yeleyo se hi ta va ka hi twa wehe ku ntokoto wa wehe timhaka ta swa rihanyo na leswi nga tsakelaka ku MEC kumbexani va swi languta ku ya mahlweni ku nga va ku ri swihi ekusukusela ya hafu ku bile awara ya 13 hafu ku bile awara ya 12 sweswiwani ku nga ri khale MEC wa dyondzo eGauteng va simeke ximfumo pfhumba leriya ra ku va mi endla swikombelo ka grade 1 na grade 8 ri simeke ximfumo namuntlha laha a Diepsloot laha va nge ri se va pfulerile endlani swikombelo ku fika hi n'hweti leya Mhawuri hi ndlela yaleyo se loko ku ve i na n'wana loyi a nga ta va a kha a dyondza ka grade 1 kumbe a nghena ka grade 8 a Gauteng ha xawa swikombelo swa nkarhi wa ku endla swikombelo swa ku va n'wana wa wena amukeriwa wu fikile na koho wu sungurile se swo vula sweswo ku se n'wina tani hi rixaka mi ri yini mi le ku endleni ke hi swikombelo swoleswo ku za hi vulavula hi swona i ku hi kuma swivutiso swo tala hi kuma swirilo swo tala ka nongonoko lowu loko se vana va fanele va ya ku dyondzeni twa vona ka mina ni endlile application a va n'wana wa mina a nga tekiwangi kumbe n'wana wa mina a nga tekiwangi kusuhi kumbe n'wana sweswo swa kutani se hi leswi hi lavaka ku namuntlha sweswi kusukusela sweswiwani loko ni ta vuya ndzhaka laha ni hundzaka hi koho mi ni byela n'we mi nga famba gondzo leri hi kota ku vona ku ku endleka yini hi ndlela yaleyo Arthur Zwane a ri matsalani wa MK laha nga tshika ntirho se va tlhela va n'wi byela ku hambi tshike ntirho ku ya hi murhangeri Jacob Zuma a wu tshikangi a ni pfumeli ku tshika ntirho ka wena kumbexani leswi swi nga endla ku Professor Ntsikelelo Breakfast va ku kumbexani va fanele va vanhu va MK va ka nhlawulo kumbe nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri hi ku swi tikomba ungeti a swi tiveki ku mani i fanele a endla yini na koho loko swi te yini se we ri yini ke sweswo hi ta vulavula hi swona loko se hi kha ya makungwini ya nongonoko kambe sweswi ni lava hi bula ka ntsongo hi timhaka ta rihanyo ku nga ri rihanyo kambe timhaka ta ku endla swikombelo lomu swikolweni swa tirha swilo leswiya ke
matsundzuka ku tshame ku va na hoyi ya tilangisese a Gauteng va kha va ku vanhu va le ku ndleni online va buka space va kha va nga xi kumi mara loko ta hi hala van'wani va ta kwala nongonokweni walowo va vula ku loko ta hi hala loko ta hi hala wa xi kuma space se xivutiso lexi hi nge le ku xivutiseleni ku n'we mi nga xi tirhisa mi nga tirhisa maendlelo lama ma online mi le ku pfuneni hi ndlela yeleyo ke nako loko mi vona ngeti mintlhontlho i yini swin'wana ve ri loko va mi nyika xivandla xa ku n'wana wa n'wina ya dyondza laha mi teka nkarhi ku hlamula a mi hlamuli kwala na kwala naswona mi ta nyikiwa masiku ya nkombo ntsena ku va mi teka xiboho loko mo ka mi nga teki xiboho exikarhi ka masiku ya lama ya nkombo mi nga ta mi nyikiwa wo a swi nga koteki ku mi vuya mi ta rila mi ku n'wana wa mina a nga amukeriwangi se n'we mi nga yi tirhisa system leyi hi byeleni ku ya tirheka i system leyi fambaku i system leyi hi nga volaku ku ka vula ku ya hi MEC vengeri yi le ku antsweni lembe na lembe yi antswile ke khale va ri na yona kusukusela kule ka va 2016 loko ni nga hoxisi va kha va endla maendlelo lama 0860 002 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 ni bula hi mhaka leya xikolo na ku endla swikombelo ntsena kusukusela sweswi ku fika laha ka hafu ku bile awara ya 12 hi hafu ku bile awara ya 12 hi vulavula timhaka ta rihanyo leswi mi hlanganaka na swon'we tani hi vaaki ngopfungopfu a Limpopo loko hi kha hi languteka timhaka ta ku hi ta va hi kha hi rhurhela MEC la kasi ke letin'wana na tin'wana hi ta hetisela tolo ku nongonoko wu kha wu fika amakumu hi ndlela yoyoleyo hi le ka 0860 002 u kandziyisa rito ka 065 744 3911 ta ri teka riqingho rero na tshembisi kambe a ndaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula yaleyo mi nge ni yi basisa ku vatswari a va swi tivi ku ngoma yi ta tshwa yi nge tluli siku leri yi nga vekile va rona swi nga hantswa yi tshwa ku nga se fika siku leri ra ti-13 mara leswi va vulaka swona i xivulavuri lexi nga heta mi nga ni yingisesa xona ni nge ni pfumela ku loko a swo koteka na nambara ya vona ni ta sukaka ku va na yona va swi vona va swi twisisa kahle leswaku ndlekeni ku vanhu va endla bindzu ku ri ku loko hi tshamini ka tinhlengeletano ta hina na vona va ndhavezitha na vamayini lava hi va hi vulavula hi tlhe hi twana ni le ka ti-meeting ku hi la ku yisa ndhavuko amahlweni ku tlula ku ndla bindzu ni vonile siku rin'wana hi ku na mina langusa ka leswa tibuku ya xitambi munhu a sungule ku hlayela ku ngoma leya ya le kwihikwihi veri na vana vangani ivi a matipulaya nambara ya vana lava hi mali leyi hakeriwaka kwale ka ngoma yaliya ivi a ku ni nge vuli ku ni le kwihi kumbe njhani mara i mali leyi nga kona ene a swi tikomba ku swi tivara mamiliyoni ende se vanhu va le ku langutiseni ku ta endlisa ku yini khalanga a wu nga hleketi we siku rin'wana ku akerekeni ku nga khomiwa nkuzi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ila hi nga koho mingisirome a hi amukeleni loyi mingisera ro sungula nhlekani buti wa mina minjhani hi pfukile njhani epfukeni na nghena ka yona leya online leyiwani ya leya online ya hlupha swinene vanhu va nghena hi ti-online hikuva va ku tiva van'wani kwala mahlweni loko i nga tivi munhu ku va i apply swi va nkingha yikulu swa fana swa tilayisense na sweswi swa xikolo swa hlupha swinene hale joni kambe hikokwalaho ka yini mi ku va lava hi fanele ve tiva a ni va yi khome computer ke swi nghena kwihi swa ku tiva munhu laha loko i zama ku nghena xipesi xa kona i nge xi kumi yi ta ku byela ku hayi swa ha ri full after that i nge koti ku xi kuma xipesi loko i tiva munhu va swi tiva ku vona va swi endla njhani ya loko i nga tivi munhu i le khombyeni i ta ze i ya lwa na vona kwale xikolweni i zama ku buka i ta ze yela i data i zama hayi swa fana ni mi tweli papa i swona botata enkombo to mi I can't sweswo mingisera mgalona FM 0860 002 ndaka leswi fana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka mugara lona FM makomba ndlela ya Afrika wa vulavula hi ku haxela twix kusuka studio 4 a Polokwane a ni ta ku a Giyani ya Mnduku hi ndlela yaleyo se a hi twi mingisera me un'wana mingiseri hi loyi nhleka ni njhani buti wa mina hi pfukeni n'wina minjhani
Epfukeni. akhenza Ya ni professionalist na ku vulavula hi mhaka ya ku apply online for vana. ya Na ri ku heta ku apply sweswi mi vulavulaka na 2 minutes na ri ku upload document. The system is very good, it's fine. I think ku mi va ku ya ri ku sungula kumbe njhani. Apply na yi nyikanga problem. ene a mo sungula ku yi tirhisa system leyiwani n'wina No sungula ku yi tirhisa namuntlha ku na applyela n'wana wa grade 1. A yi tange nyika problem. se loko mi ku a yi mi nyikanga problem swi vula ku hi marito ya vadyahlampfi yi user friendly. User friendly ya tirheka loko hi Xitsonga hi ta ku le ka byandlana. Kumbe vuxokoxoko lebyi talaka ku laviwa kwalano va va kha va lava vuxokoxoko bya njhani nako byi laviwa kwala na kwala kumbe wa nikiwa nkarhi ku i nga teka nkarhi wo tanihi kwihi ku va byi va hi byi rhumerile. Va byi lava kona na kwala loko ntsena n'wina mi endle information ya n'wina na ya n'wana na ti-address ta la mi tshama kona va mi byela mi nga upload-a later on. Lero sweswiwani mi nga endla swilo hinkwaswo mi apply tlhe yi mi rhumela na ti-SMS ya komba ku ri mi applyini ka xikolo xini na xini na xini hinkwaswo ivi se va ku endzhaku ka nkarhi mi ta upload-a ti-certificate ta n'wana na swa n'wina na proof of residence then swa swi herile. Mi nga chela mundzuku mi nga chela mundlwana mara ntsena mi nga teki masiku yo tala 7 days. se loko mi kha mi langutini swi vula ku vanhu vo fane va loko va loga in va lulamini ku va vhe va hoxa hinkwaswo swi helela kwalano hi ku tiva mani u nga hetelela u rivala veri mi ta kuma vuxokoxoko bya ku n'wana wun'we amukeriwile xikolweni endzhaku ka masiku mangani. La yi kombe mhaka ya 7 days. Oh, okay. So until mi ta va ni yimele vona mara message va nga senda sweswo ni komba ku ri application va tirhisevile hinkwato. So i va byela ku na upload document fana ta uploadiwa sweswi na ri ku heta ku upload document ya ku hetelela leyi va yi lava. Ya yona yi kahle system. Xitsonga xi vula tani xi ri loko muti yi fane yi ba ya ha ri na mahika. Yi ba ya ha ri na mahika that's why namuntlha nampundzu ni login ni kuma ku yi za yi pfumela ivi loko ku 8 o'clock ni kuma ku se yi pfurile system a na ha za ni hlwela no vheta ni nghena hansi. Ku ri a nga ta ku mundzuku ni rila ni ku hi problem mi ku endleke yini loko ku ya ta yini loko se lembe ri sungula xa mina a xi tirhi xi lexi ni ringetile ni swi tiva kahle ngopfu botpet a ku na problem a ku na phone no ngala ka xona ni mi khenseli buti wa mina hi swona thank you. inkomo 0860002543 i 22 timinete ntsena ku bela ora ya 12 hi leswi hi vulaka swona ku swikombelo swa ku va vana van'wana va kota ku amukeriwa ka grade 1 na grade 8 le a Gauteng swi pfurile namuntlha se mi nga kota ku endla swikombelo swoleswo hi ndlela yaleyo kambe xivutiso i ku ma swi tivaka leswa swa Xitsonga swa ku yi beni ni ya ha ri na mahika kumbe mi ta rindzela kwele va nge va pfala hi n'hweti leya Mhawuri hi n'hweti leyi taka a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi a ka ha ri na munhu la 0860002543 ina n'wana wa ka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi le ku languteni ka timhaka ta matirhelo loko hi languta ka timhaka ta swa xikolo hi yo hi nga ka yona mhaka yaleyo se hi la ku tatwa ku n'we mi kuma yini kwana mi nga koho n'wana mingiseri hi loyi nhleka khalanga mpfuke papa hi pfukele hi ngo vona hi xona mi nga hetisela hi swona yi biwa ya ha ri na mahika hikanene eku loko u veketela a wu swi tivi ku system yi ta va na challenge ya yini lexi xi hluphaka a hi ku apply online kambe i nkarhi lowu hi wu tirhisaka na ku kota ku landzelerisa swilo ni hleketa ku vo talanyana va hina hi nga va ha ri ka denial ku ri swilo swo tala swi nga endleka swi nga ha hi dingi ku hi ya straight la swi nga kona kumbe xikolweni hi ndlela yaleyo hi fa hi swi endla hi ri kule se hikwalaho ka ku ala kokuya ni nga mi nyika xikombiso hi ti-app ta ku order swilo ka ha ri na un'wana like mina a ndzi tshama ni tirhisana yin'we hi ka ha ri na un'wana a twa nga ku a swi n'wi tirheli mara ku na un'wana a nga comfortable ngopfu hi swona o order a yo tshama va n'wi tisela or va n'wi tela sweswo swa ku taniyana so hi swona leswiwani va ringeta ku endla ka swona ene ku va hi kweri hi comply kumbe hi landzelerisa swi ya hi pfuna kwalaho ka ku hi ku lava va tiva lavo karhi lava va tiva lavo karhi ivi hinkwenu hi ta va hi tirhise system yin'we leyi nga ta fika yi hi lawula ku ri yona ni yi tirhisile mina loko un'wana wa mehe a ya ka grade 8 a ni kaya ka ya nga na switsongo leswi va mi yingiseli va nga swi hlamusela
loko munhu a khome hinkwaswo leswi lavekaka u vhe a uploada same time ku tlhela ku vuya SMS same time loko ku ri ku xikolo xi nga hlamulanga ku xivandla xi kona kumbe a xi njhani u nga hatla u teka SMS liya kumbe information leyi u nga senderiwa back u fika ku hi siku ro karhi ni apply ni xikolo xa n'wina a ni se kuma mbuyelo wa ku n'wana wa mina u ta amukeriwa kumbe a nga amukeriwi swi lava ku hi nga swi endla loko hi nga kumi mbuyelo a ni ri SMS yi ta hi confirmela hi nga ha tlhela loko se sweswo hi swi lavaka ngopfu hi nga ha walk in exikolweni va ta fika va hi pfuna va leswi mi ni nga swi endlisa xona a ni apply ka swikolo swinharhu xin'we xi pfumela lexin'wanyana xi nge se vulavula nchumu ivi ni tlhela ni ya ni le ka xona ni ya cheka ivi va tlhela va ni tsala kunene hi manual ku ri swa tikomba ku ri ni apply ni siku ra so no ka ni nge se kuma SMS se swa pfuna swinene ene swi seva nkarhi hi a ni na swona hambiloko a swi nga ri swona a hi ta tlhela hi gungula va hi lava swikolweni hina phela ha tirha hina kasi va swi teka njhani hina se hi ta tirha swa xikolo hi le ka denial hi le ku aleni ka ku swilo a swi endliwi hi ndlela ya ku olova ina swi nga endleka ku ri na loophole laha na lahaya mara swona hi swona leswi mina ni nga swi vonisa swona swi tikomba swi pfuna ene swi ri kahle swinene inkomu no khetsa swinene tlhelo ri mitaku na rona na nkoka ngopfu kumbexana na to ti-SMS leti swi vula ku yini ha ti hlayisa kumbe va hlamula ka email hi ku ti-SMS loko ko tshika ku jikiwa ku mahlweni va ku haya hina hi voni nchumu i ta kota ku humesa tanihi vumbhoni xin'wana na xin'wana lexi munhu a xi kumaka hi xilungu a hi ta ku i portfolio of evidence POE xin'wana na xin'wana lexi munhu a xi kumaka tanihi confirmation or ku ri xilipi i vumbhoni bya ku leswi a vulavulaka hi swona u swi endlile ene u hlamuriwile hi ndlela leyi a nga hlamuriwa hi yona loko a ku ri ku xava xopeni a ta va hi khome xilipi lexi kombaka ku hi leswi ni xavini hakerini i mani loyi a nga ba thili leyiwani se vumbhoni lebyi a byi cukumetiwi up until munhu a swi vona ku leswi a swi lava swi kumekini n'wana u le xikolweni u settled hikuva swi ta hi pfuna mahlweni loko un'wana o mi kaneta loko mi nga ri na vumbhoni xo sungula leswi va nga ta xi lava ku humesa vumbhoni ni ma swi tiva ku dokodela va ze va vutisa un'wana ku humesa vumbhoni leswi u nge timovha leta wena se loko u maphepha ma nga ku kombi wena we i hava vumbhoni se swi ta twala ingaku u va ku buleni leswi u va ku kha swi vulavula ku ri ku hi ntiyiso u endlile se ti-SMS letiya a hi ti hlayiseni ku endlela ku n'wana a za a tekiwa hi swi vona hi n'wi heleketa xikolweni ivi a amukeriwa hi ndlela yaliya swi ta va swi ri mhaka ya kahle swinene ni mikhetseli vo ta mina a khetsa swinene inkomo 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 20 timinete ntsena yi bila wala ya 12 un'wana mingiselelo nhleka Xakali botpet papa na vayingiseri a khensa xinyeya xo pfuka nampundzu xi khoma swivungu swo nona xi hlayisa vana va xona va dya va tsaka ma vona loko vanhu vo dyondza ku hubuta loko swilo swi endleka i swin'wana swi nga pfunaka ngopfu leswi endlaka ngopfu nkama wo tala sweswiwani hala Gauteng sweswi nga na ti-online to aplayela vanhu va tshamini sweswi hi ti-last minute va lava ku endla swilo mi kuma na online na yona yi ku na mina last minute se ni vona swi ri ku pfuneni ngopfu swa ti-online ku swi hungutela na vanhu minkarhi yo tshama a tilayinini a swikolweni na ku tsutsuma emapatwini hi timovha mo endla mi lo tshama mi tigedle mi kha mi nwa na cappuccino laha swikusuhani swa ti va ka va tisana matandza mi dya mi tsaka mara ko va khombo ntsena aka vatswari lava mi kume swa ku leswa ti-technology a va swi koti ngopfu swa ti-online swi hlupha ngopfu swi va ti-challenge aka vona kambe loko va va endlela na system ya vona yi va yi antswa ku ri na vona va kota ku va na ndlela yo kota ku aplayela vana ma swi vona mi vula va hi kwalano ni va vula ngopfu hala ka ku aplayela vana ti-online a swikolweni se xiphiqo i yini kwalano xiphiqo mi kuma nkama wun'wani swa ti-online mi endla emaheteleni va ku hina hi swi kumangi leswi n'wina mi nga swi download-ela ka system ya hina a swi fikangi information ya n'wina ku ri mara ni rhumelini swilo hinkwaswo swa mina na swan'wana ku ri n'wana ni n'wi kumela xikolo kwalano a xikolweni xa n'wina mara mu kha mi swi kumanga mara swi endliwile online a ni ngo loko mi kha mi ndla online yi va yi kha yi vulavula na n'wina yi ta mi byela ku mi rhumerini yi ta mi komba ku online ka hi vulavuleka hi ku makhuvele tlhavela ku yes yi ku tlhavela ni ku yes ni vula so yi tlhe loko yi heta yi ku rhumela yi ku hayi swi swa swi fambi kahle yi ku successful yi loko siku manjeni n'wana a faneke mheni ya ku ya xikolweni va ku hayi makhuvele swi swa n'wina a hi swi voni a swi fikanga meni se ku yini makhuvele
va ku tlhela mi ya download mi apply kambe online swi hlupha ngopfu swona swi kahle swa hlupha khalanga na mitwa vatome na mitwa swi kahle mara no rilela ngopfu vatswari lavo ka va nga tiveki ngopfu swilo swa tithekinoloji swa ti hi le Gauteng kwalano a Gauteng ka ha ri na munhu mutswari wo ka a nga tivi swa thekinoloji i yalava yini Gauteng mutswari mutswari wo njhani wo ka a nga Gauteng a nga tivi loko a mi ku i hala ka ku hala ka n'wina mara hayi a Gauteng kona kalanga a hinkwavo vanhu a va tiva yesu kreste ande ka bayibele mara mutswari loyi a yisaka n'wana xikolweni ka grade 1 xikombiso ani a nge vi a ri na malembe ya a swi talangi va ta va kumbexani va kona mara a nge vi a ri na malembe ya 40 ku ya henhla ene loko ku ri ku na malembe ya 40 ku ya ehansi swi ngo endleki a nga hlangananga na xikolo swi yini loko ni nga ni vulavula na n'wina swo botset masita ku na vanhu vo ringana mina na n'wina va nga yi tiveki ngopfu foni ku va yi tlhokonya va nghena ku nghena ka mina na yi tiva website ku nghena ka website kona bye mintirho minketsini kona a Gauteng i yolova yini munhu yalowo Gauteng a ti vuyela ta ti tshamela kwahala loko no vula ndhawu hinkwayo va nga kwata vinyi va yona a hi tweni kuma misava ya awara ya n'weta emitsekweni a hi mukeleni bongi n'wana timaleke ivi kusuka kwalano hi vulavula hi dzikanyana hi languta timhaka ta xiyimo xa rihanyo kumbe mphakelo kumbe vukorhokeri bya swa rihanyo a Limpopo ni ndlela ku ni ta kota ku swi tiva ku xifaniso xi njhani kusuka ka vatirhi ku ya ka switirhisiwa ku ya ka vavabyi ku endlela ku loko MEC va fika lani va nga ni swi tiva ku kahle a Limpopo xiyimo xi njhani kambe sweswi a hi tweni kuma ya awara ya n'we ya ta hi misekweni ya vongi banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a va ku a ku hadiwi makenya hosi yi nga swi tivi sweswi vanhu vo ti endlela mi gcine ringuteka nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile tinecha ka ha ri hava a hi ri na lava vo nyama yi ndluli hi swin'wana swo bohisa swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilaka xo ku vo va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku a tikweni leri mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 ntari a dzika hi languta ka timhaka ta rihanyo eLimpopo ku endlela ku loko se ni fika ni kota ku va ni tiva ku endleka yini hi ndlela yaleyo kambe sweswi ni nga se ya teka riqingho ro sungula ni vona Anderson Mabunda u rhumele email ka mathevela@sabc.co.za a ku system yi tirha kahle 100% ni heta ku registera sweswi miniseri wo sungula a nga na a ni tiku a nga na ntiyiso mbula yini yi tirha kahle 100% and na miniseri a kha vula sweswi ku yi tirha kahle 100% sa ni tivi ku loyi a nga va na ntiyiso nga ku ri mani a hi botpet mina system ya grade yele ya Gauteng Department of Education a yi tshama yi ni nyika problem since 2022 ni kha ni yi tirhisa a ku na ku a yi si tshama yi nyika problem since 2022 ni kha ni yi tirhisa a ku na ku tika ka nchumu botpet vanhu vo rhandza ku gungula na ku va ignorant system liya yi user friendly i Nyeleti Richards a nga rhumela hi ndlela leyi u tirhisa mathevela dp@sabc.co.za se ni tele sweswiwani i nkarhi wa ku va mina na wena hi vulavula hi timhaka ta swin'wana na swin'wana rihanyo a Limpopo hi la ku twa ku mi vona yini mi hlangana na yini kusuka ka vatirhi ku ya ka ti-ofo ku ya ka timhaka ta switirhisiwa ku ya ka timhaka ta vavabyi lava ku ta ku hi bula hi twa ku xiyimo xi njhani ka mhaka yo yeleyo ka endlela ku yini ka endlela ku loko MEC va fika ni kota ku swi tiva ku ni vutisa ni ku yini hi ndlela yeleyo kambe hi amukele n'wana wo sungula mingiseri hi twa ku yi angula ku yini loyi nhleka
swi tikomba ni hatliserile la 0860002543 i mhaka leyi fanaka hi languta ku va hi vulavula ha yona ku ya amahlweni hi ndlela yeleyo nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku n'wangulo wa we i wihi nako hi khometi timhaka hi ndlela yaleyo sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa tlhelo ra we ngopfungopfu ka mhaka leyi hi bulaka hi yona hi ndlela yoleyo 0860002543 tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Loko president va kha va jikajika va teka nkarhi I thought ba busy hi swona swilo swo fana na sweswo va lava ku lunghisa kabinete ya vona ku ri va yi ehlisa. I'm surprised na mina ku vona ri vandla ra DA ku va vona lava nga eta aka kabinete ya hina ya South Africa va yi dyela mali swinene vanhu lavana eBotpet. kambe mi languta hi tihlo ra ku va dya mali kumbe mhaka ku va fanele va tirha ku na ntirho wo tala lowu nga languteriwa la tikweni ra hina Botpet va yi dyela mali hina vahakeri va taxi va yi dyela mali swinene a ni voni ku ri i ku fanele kwa tirhiwa lawa lexi ni xi vonaka i ku khensiwa ku ri okay comrade hi twananile laha so a hi ku khensi position hi leyiwani tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. hi laha hi nga koma yingisela Munghana Lonene FM hi sunguleni loyi nhlekani a ka ha ri na munhu la 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana mi yingiseri loyi nhlekani hayi Botpet mi njani hi pfukile papa mi njhani hayi na hi batuwo mina a khensa na ku nghena ka liya ya timhaka ta tliliniki na swibedhlele ne ya kahle i timhaka ta swa rihanyo a Limpopo n'wina mi ta languta hi tlhelo ra n'we hikwala mi nga kona okay right ka timhaka ta rihanyo the way leswi ni nga swi langutisa so kahle ha ri ku hluphekeni la titliliniki loko ya titliliniki kahle kahle ya kholeriwa kahle ndzeni ya tliliniki 2 weeks back ni tliliniki ya Khabani loko ni ya etliliniki ya Khabani ni fike va ma 8 so loko ni fika va ma 8 ku va layini i boha bandi ni heta loko fanele ni nghena ni kwa mirhi va ku i lunch va ya lunchini so loko va ya lunchini se meni vutisaka ni ni ko ya lunchini hinkwenu ni mi dline kwalaha ko vutisa a ni tivi va helele kwihi mingisero me kambe ni va dline kwalaha va ha vutisa ku ve ri va vutisini manitwa se na mitwa ni mi dline loko mi ku mi ya vutisa loko va ye lancini ni vutisa ku why fanele mi ya lunchini hinkwenu van'wana va nga sali va hi pfuna na so va ri wena kahle va sungula ku chinga kwalaha va ri wena u tiendla ka u tlharihe ngopfu wena ni ku a ni tlharihangi ku vutisa swi na problem ma yivona se mani loyi a ni vitana ku i ta nghena ku ni ka tiplesi i vhe famba loko ni fika leyi i fika a languta temperature vhela a fika teka tiphilisi a ni nyika se me ni vutisa ni ku he mani mi ngo teka tiphilisi mi ni nyika a mi ni vutisi ku me mukhuhlwani wa mehe i mukhuhlwani wa njhani na ni kota ku mi byela loko ri na khohlola loko ri ni humesa xikhohloni loko ri ni twa xirhambi mara n'wana mi ni vutisi nchumu aka u nga ni byelisa leswi wena ni ku se ma ni tlokola na ma yivona so loko na vutisa ku ma ni tlokola ni vona siku ri ta ni khoma a ni humesela handle aka kombela ku famba so a ni swi tivi kahle swi vula yini ku hi ndlela leyo Botpet ni mi tweli bot so hi le ku hluphekeni ni mi tweli bot wa mina i ri hi le ku hluphekeni mi yingiseri a ni tshembi ku vulavulela vanhu i vulavulela hi n'winyi kambe i tirhisa hi swi hoxekini mi yingiseri wa mina hi nge pfuki hi pfumeleli i ku hi le ku hluphekeni u nge ni le ku hluphekeni un'wana na un'wana ta nghena a vulavulela ta yena hi ndlela yeleyo kambe ni kombela hi anamisa miehleketo hi yo mhaka mi ni twa ni ku hi vulavula hi timhaka ta swa rihanyo kusuka ka vatirhi ku ya ka switirhi ku nga switirhisiwa ku ya ka vavabyi naswo se ku na matlhelo hi ku hambanahambana ka wona nan'we mi nga swifundheni swin'wana hi byeleni mativa loko n'wina mi nga swifundheni swin'wana mi kota ku hi byela ku loko ni ri hala a Gauteng ni vona titliliniki ta hina ti tirhisa leswi kambe loko ni ri hala a Limpopo ni fika ni kuma ku titliliniki ta hina ti tirhisa leswiya ma hi vona mhaka man twisanyana leswi ni vulaka swona a ni ri ku nghena vanhu va Limpopo ni ri na hambi le Mpumalanga
kwala mi hi kuma koho hi byeleni ku mi vona yini swi ta hi pfuna ku hi kota ku tiva ku laha hansi la mintlhontlho leyi nga koho hi ku Afrika-Dzonga a hi federal state se swi vula ku leswi vanhu va swi kumaka a Gauteng va fanele va swi kuma na le Limpopo va fanele va swi kuma na le Mpumalanga ma swona a swi vuli ku loko i lava i kuma swin'wana Gauteng ku fana na un'wana nga nghena siku rin'wana ku na tisona titliliniki te le Gauteng mara a Limpopo ku hava tisona a swi fanelangi swi va tano hi ku a hi le ka federal state kambe hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka inhlekani enhlekani butrat minjhani papa kona ku va xumi a hi va voni papa hi ta rihanyo buti phete ta tika tona loko ni ta mi byela hi xibedhlele lexa hina la le Thava laniwani i va i sungula ku fola layeni hi 2 ya navusiku mara 2 liya ya navusiku i ta va loko i antswise nyana ku kuma nomboro i kuma ku ri i number 108 loko i ye hi 2 swa boha i ya vuya hi 5 ya namadyambu vanhu vona ku sa tika nyana hikokwalaho ka yini i fanele ku hlwerisa yini a le Thava ku hlwerisa ku vanhu va tele ngopfu xibedhlele i xin'we ntsene why va nga koti ku mfumo va hindlela nyana swibedhlele hi ku angarhela ku fana na loko va ndla tijele ti tele ti lo tana swibedhlele va ku swi tano phela a swi twali leswi swi tirhisiwaka xiswona vaongori hala tlhelo na vona va karhi va hi nyavhuza va hi uvela mina kwala le Thava ni byela un'wana a ku tanani ta mboha bandi ni yaku ni ku kasesi ni hluvula baji na a ku eya ni pengi mehe ni nga ta boha munhu bandi ambale baji ni ve ni ku sesi hlamulani ku fana loko mi ri munhu wo dyondza mi ri na discipline nyana hi ku loko no vuyisela ka n'we mi nge he ni tshunguli ma swi vona ku hi tshunguriwa hi ku rabelela ni byeleni mina lexi ni nga xi twisiseki i ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi khitikana mi ya le Thava hi ku a le Thava hi le xibedhlele a ni hi sungula titliliniki hambi ho sungula titliliniki ti ta ku nyika papila ku wena famba le Thava i ya vona doctor kona hi la se i nga ta sungula ku pfuka hi 2 ma yi vona mhaka ya kona ya no na se vixika byebyi buti phete hala nwa i rhwe xihole xi famba hi wheelchair i fanele i ya na xo hi 2 and i fanele ya ndzundza na xi layenini a ku na discipline ya ku xihole one side vo karhi one side na xo vo xi teka xi hanya xi lo tani i nga vuya na xo hi 4 yaleyo xi nga tshunguriwangi xi ri number 250 and sometime movha lowu ngo loya hi wo i lo hira a believer ku va ta hatla va ku pfuna a ku ntomi siya kwale ku me movha lowu namuntlha a ni ya kwini hala i n'wi hakele mali hala i vuya hi 4 hala loko vuya hi 5 va ri ti-taxa ta ha ri kona i la ku vuyisa ku yi kaya na xihole ya ni mitwi swibedhlele swa hina a swi approve swin'wana swihole one side xihlange one side hayi ku ri hi ta pfuki 1 ya navusiku hi ya fola layeni hi ya vuya hi 7 ya namadyambu swa twala sweswo loko ku ve himpela ene loko ni nga ni mi yingiserini ni twa mi kha mi vulavula mi nga ri ku ni xiseni loko ri ku swi tani a swi twali ene i ku khola munhu a nge phela loko a ya hi 2 swi vula ku a nga tlelangi munhu yaloye alright ni tekiwe ngati last week va ku sweswi ya laboratory yi ta vuya loko ni yimela munhu loyi a fanele ku ya laboratory a ya teka ngati
a ku hambi lanchini plus na michini yako yi na 3 weeks a yi tirhi se n'we mi fanele meni mi ndla yini ni ku se ni muka kaya na a ka ntirhi mukani loko mi swi lava a mi n'wi tivi ku ye mani yaloye munhu wo hlamurisa sweswo na n'wi tiva maranta endla yini ni vula ku ma n'wi tiva vito ra yena a ni ri tiva ni ri vutisi na ku ri vutisa no nkarhi lowu taku loko mi ya xibedhlele mi nga pfuniwi munhu a nga vekelangi name tag hambi wo n'wi vutisa vito rero ivi la ku ta swi landzelerisa i ta va i dyohe ngopfu ku siku rin'wanyana loko a karhi a byela tichomi takwe a ku buti va lava ku mbala xo karhi mi nga va pfuni hi nchumu onge se i swibedhlele swa vona mhaka ku mhaka leyi antswaku i nga ti va vona ku a ha hakeli mali loko a ho hakela mali i nga ti a swi ta antswanyana naso swibedhlele i nga ta swa ha tirhi nawu wa mfumo i nga ti i tithendara polo tigedla tanihingwe mi nga tshwari ha butipet mi ngo teka thendara li thava musi mi tirhisa no kambe a hi fanelanga hi swi tshika swi ti fambela loko va kha va khorisa sweswo swi fanele swi landzelerisiwa hi ta hi sala ndzhaku hambi vo ka va nga hi hlamuli namuntlha mec kambe hi ta hi sala ndzhaku leya ku mi hlamuriwa mi peturiwa kwala a xibedhlele mi kha mi vabya swa antswa loko mi nghene laha hi kha hi jekanjekisana tigluva ti yisiwa hala na hala hi le moyeni hi le ku ti hungaseleni hi le ku dyondzisaneni mara hayi mi kha mi vabya hi swona butipete twanani li vutisa nese kahle hayi sesi nese leswi ni ngo mi ni boha bandi ni hluvula lexa lumbara hluvulani xo a ni tshama ni penga mehe ni nga ta boha munhu na bandi David papa imani twa van'wana ni nga ta n'wi boha na baji laniwani a ni tshama ni penga mehe ni ku sese loko no mi tlherisela ni ta ndla ni ta vita van'wanyi mehe loko ma hala ku vulavula ngopfu hala ni bombini kahle swi la ni tekiwile ri nchumu bawo ni kesile papa eko okay butipete kwala ka xo eko ni fanele ni ya a le thava ni ya tshama nje ni vo ku fana na swin'wana swibedhlele ni pfa ku niya no ya khansala mina ni ti tshamela ni vona ku endleka yini ba sweswo biya ku masiku lama se va ni tiva leswi va nga se ni tiva kahle a ni ya ni ka ni tshama i swi vona ku va na mhaka loko va nga ri na mhaka loko va ri na mhaka va tikomba ku va na mhaka sweswi loko ni ze ni fika na swi vona ku va ni tiva kambe a hi amukeleni n'wana mi yingiserile ni hleka ya a ni puresa nkona 0860 va vulavurile mukhalabya hi matwini a hi amukeleni wun'wana hi loyi ni hleka papa mina hi pfukile hi ngo vona ndi hari Mpumalanga na mina ni sela nongonoko lowa mina Thebo nami swi humelele ko mi ngisele n'wana ku no ifika tshama loko se wa famba se wa mi vitana nami swi humelele ka tliliniki n'wana la role ya chava Thebo se chava ku na kumbe ku ta tlhava tinjection ta ku ma injection ya ku tlhava u vhela u yafa a ni tiyisi ku loko wo fiki va na nomo ngopfu i nga se tshunguriwa a wa ha swi tivi ku hambi i ta tshunguriwa swona hambi ku ta endleka yini se vo to vhe va ku hetisa a wu tivi ya Thebo fike loko futhi loko fika ya loko ka ku se ku leti nyana kola na ka kumbe se vo jaha ku changa buka nkarhi ya ku chayisa kumbe kanjani va na mi fike ndi tshama la tliliniki role na loko se ni tshama ndi tshama vona va ndi dlandlu se ndi leyi munhu ni famba munhu se ndi huma ni famba ku wo famba hi vanhu ni vona va nga ni pfuneki loko a vuya hi ta ku pfuna ni tlhela loko a ti vheti fambela ku to vheti famba ndi ta tlhela ni ta hamba va khuluma hi mina heyi niya va dewa va hi bombela Thebo va neta futhi loko va se unkulunyana va nga kuma masiku va mavhela ma hatla ma famba vakhalabyo hayi khona vuzaka kuma ku nyenya loko va ku loyi wa tshamile yi nga ku va hatla famba loyi va famba nkarhi wa se wu ndlulile ku hala mitsena Thebo na ku halima swimhaka na ku ntungu lowu wa wu tinesa leti kumbe ti wa dyondza ndhawu yin'wana ti ke ku byeli kumbe ku na swin'wana swi va khunguvanyisaka vaongori lava kumbexana va tsakangi ntirhweni wa vona hi ku loko nga tsakangi ntirhweni ka vula
i hetelela i tikuma i hlangana na xiyimo xa muxako walowo xa ku kumbe xani u hetelela u tikuma se matikhomelo ya wena ya va na ximbilwani hinkwako ka vanhu lava u fanele nga va ve na ximbilwani ka vona because makuva ka va nga government leyi va holeli swona na swin'wana swi nga va swo kumbe swa nemetweli papana cancer swinene 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi laha laha ni lava ku ita kona hi laha ka fana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ai amukeleni un'wana mingiseri loyi nhleka Hayi Botpet. papa Mpfukini. epfukini minjhani Epfukini a no na timhaka timbirhi ntsena hikuva ni twambile ni va loko va karhi va vulavula mara leyi a ni la ta nghena ngopfu yona hi doroba ra hina ra Giyani mara mo ni vula swin'wanyana mi nghena swa doroba ra Giyani mhaka yini buti hina hi le ku vulavuleni hi doroba ra Giyani na hi le ku vulavuleni timhaka ta rihanyo n'wina se ku doroba ra Giyani ri na ka sungula hi ya rihanyo ni hetelela hi swona leswi ya loko a mi heteleli hi swona hi vulavula hi timhaka ta rihanyo tlhe hi vula na loko hi sungula okay Botpet mativa leswi ni nga swi vulaka ka timhaka ta rihanyo ne yes munhu un'wana na un'wana Botpet loko a thoriwa a fila fomo a apply ntirho ivi a thoriwa ivi a kha a swi tiva ka ntirho loyi a kha a tirha ka wona i ya hola mali muni a tlha a sayina ku u ta hola mali leyi va nga n'wi tshembisa yona a tlha a vula ku u ta provide service to the community hi ku vuswikoti bya yena ku fikelela a ka makumu or community yi twa yi ri satisfied ma swi twisisa so now Botpet loko hi va hi ri na ti-issues to fana letiwani swi vula ku munhu waloye because loko i thoriwa hi government fomo leyi hi vitanaka it's an oath form u va ku sayina ku ri wena u ta tshembeka u ta tirhela mfumo hi ku tiyimisela i save community hi rirhandzu wa swona Botpet na va-triple principle leswi vulaka loko munhu a za ndla sweswo Botpet va-triple principle yi va yi nga ri ku tirheni ende munhu waloye i va a nga ri ku ndzeni ka swona at all so mina what I can advise Botpet i ku each and everywhere you go loko i fika i kuma treatment aka service provider ya government eka vito ra munhu waloye and then i nga chavi ku report munhu waloye eka ti-relevant people so that munhu wa ku fana loye a ta kota ku tirhaniwa na yena ku swilo swo fana leswiwani swi nga ha endleki leswiwani leswi hi kateke ngopfu hi na meyara ya hina ku nga manana Phophi Ramathuba that woman is very strict and va straight loko ni swi langutini na matirhelo ya vona to an extent ya ku loko sweswo wo complaina hi home affairs mani loyi a nga swi tiva ku i ta kota ku tsutsuma a cheka ku home affairs leswi vanhu va rilaka hi swona i ncini loko ku ri swibedhlele mani loyi eka tsutsuma a cheka a swibedhlele leswi va rilaka hi swona i ncini vanhu va nga tshami na ti-problem leti va hluphaka emiehleketweni hi ku mara la xibedhlele Botpet i ndhawu ya vavabyi loko munhu a kha a ya a vabya Botpet i nida attention ya munhu na ku munhu a va patient ka yena ku nkarhi wun'wani munhu i va ri ku twini ka ku vava loko i ri nese i treat-a munhu hi ndlela yaleyo loyi a twaku ku vava ku ri hi ku wena loko i vabya i tsutsuma hi medical aid leyi u nga na yona u ya ka ti-private hospital and you expect a best treatment from those people so why don't you provide a best treatment to the people that you are treating aka xibedhlele lexi ku tirhaka xona u tlhela u va proud u rhandza ntirho lowu i nga ku wu tirheni because the minute i luza interest ka ntirho lowu u tirhaka Botpet nothing good you will do lexi nga ta ku tsakisa na wona or lexi nga ta tsakisa vanhu lava i va sevaka so lexi mina nga xi vulaka Botpet vanhu va ka hina a hi rhandzeni mintirho leyi hi nga tholeriwa yona loko hi hela ha hola loko hi hola hi teka mali leyi ya dya na vana hi tsakini hi tibyela ku this money yi belonga ka mina because I've worked for it hayi ku munhu a doja nghena hala mara loko mali yi nghena munhu a teka a dya a tsakini ku ri hi ku a nge le ku ndzeni ka swona a hi endleni hi save tiko ra hina vanhu va xikwembu a hi rhandzeni tiko ra hina swinene if you can love your country that you are living in trust me you will do your best at least xin'wana na xin'wana ene kwala mbula koka ku rhandza tiko ra hina hileswaku zi rhandza tiko ra hina i rhandza vanhu va ka n'we swi herile a ka zi ku va na swin'wana ku hundza kwalaho Botpet makwavo ni nga mi nyika example loko mo ta Small Street ni fika mbutisa ku Sambo mani un'wana na un'wana ta mi byela ku Sambo i sector manager ya le Small Street so they will be very happy i lero na mina ni tlhela ni tsaka ku loko va ni themendela va ku Sambo hi yena munhu loyi a hi pfunaka hi ku hetiseka va hetelela va va na rirhandzu ka xiphorisa va xi tshemba futhi ku hayi mani ma kona maphorisa ma kahle lama kota ku ndani ku hi pfuna so love your job and save the country in your best interest so then hi ta kota ku ndani vanhu va tlhela va hi rhandza swo fana leswi ma vona mama Phophi ka vupremier hi mhaka ku ri a va rhandza ntirho wa vona lowu va wu tirha tanihi MEC ya rihanyo ma swi vona sweswiwani i premier
hi la i kota ku kuma matimba kona because of community will support you when you are doing your best. ni mi twile botome Ai khenseni Botphela, thank you. enkombo botome na khensa swinene sambo khensa swinene liya yin'wana a hi mi tsiveli ku vulavula hi yona kambe mi ta vulavula hi yo loko ku ri na nkarhi sweswiwani hi le ku vulavuleni xin'wana na xin'wana lexi khumbaka rihanyo ni khensile ku va mi kota ku swi twisisa sambo attention left right hi loko se mi ka mi ta parade maphorisa hi swona musine ku na n'wana ka ni rhumela email yin'wana yi khumbaka maphorisa na vugevenga na vuchuchisi a Giyani ta mi byela yona loko se na n'wana ku ri u kha u famba hi sweswi hi le ku vulavuleni timhaka ta rihanyo kambe n'wana mi yingiserile hi hleka Hleka Botphela. papa mi njhani Ni pfukile minjhani? pfukile n'wina mi ri Botphela mina no va na ti-concern nyana ta yi-2 man. Ma tiva lomu ya titliliniki nampundzu mi kuma ku mavunduka hi vo ma-4 va fika va ku mi ta hatla mi kuma service ma swi vona mi kuma ku va fika va mi paka handle ma vona loko mi fika ku Tuesday a ku titimela njhani mi kuma ku mi pakiwa handle va ya va mi pfulela hi ma-7 hala tlhelo mavabyi ma swi twisisa Botphela ni vula ku a ni swi twisisi ku i moya wa njhani lowu va wu endlaku kambe a va ndle ka titliliniki hinkwato la Limpopo ko va na tin'wana leti va endlaku ka tona so leyin'wana ya number 2 a wu vunduki Botphela ya na nhlikani a tliliniki let's take u ya hi ma-2 va fika va ku byela ku a wu ye kwihi nampundzu munhu i vabya nampundzu kumbe i vabya anytime Botphela a ni swi twisisi ku i moya wa njhani lowu endliwaka hi yin'wana ya mina leyi yi ni twisaka ku vava yaleyo ene hi la xiphiqo xi nga koko hi tshame hi vulavula na un'wana muongori la a vulavula hi timhaka ta ku na milawu leyi vulaka ku loko wo pfulela munhu nkarhi wa ku wu nga se fika naso i nandzu loko wo nga n'wi pfuleli naso i nandzu se a swa ha tiveki ku swo hi swihi matsundzuka yin'wani ku nga tshama ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ma-security ma alele munhu ku a nghena xibedhlele ivi a tswalela handle ka tliliniki nga na swi endleka Limpopo kun'wana kwana loko i fika tliliniki yin'wana na yin'wana loko i nga a va pfumeli nghena njhenjhe se hi la swiphiqo swi fikaka swi wa kona kun'wana va byeriwa na ku loko ze ku fika nkarhi loko mi nga ha nghenisi vanhu se milawu ya kona mi kuma yi kha yi lwisana swa tika Botphela a hi lava ku na MEC mi va vutisa yaleyo kumbe a va ta hi ndlela nyana ndhawu yin'wana ya ku hi kota ku tshama ma vona loko mi fika mi yima a handle ka gate ku kha ku titimela a swi safe ende mavabyi hala tlhelo mi khome hi mukhuhlwani a swi nandzihi Botphela ni byele lexi xi mi vindukisaka ngopfu i mhaka ku tala ngopfu titliliniki kumbe i mhaka ku va mi langutele ku mi hasa mi famba ku va ku ndleka yini lexi ndlaku mi ze mi fambeni ya mi fane mi tikuma mi ri tliliniki hi 4 i mhaka ya ku tala ngopfu Botphela loko mo famba hi vo 8 swi vula ku mi ya vuya hi vo ma-5 mi ta ndunda Botphela va nghena tiyeni va vuya Botphela lo a tiyeni njhani a tiyeni swa tiveka ku loko a va yi xikan'we va cincana kasi va dya xikan'we vanhu lava he Botphela mi ta ndunda manitwa mi ta ndunda na mabence mi tlela mi swi vona ku ya ku le ku tikeni ka tika lomu titliliniki ta hina Botphela ku le ku tikeni swa vava Botphela a mi vulavula na Love Movuma la ka Chavani Vuma ni mi twile botome na khensa swinene bu okay Botphela inkomo Love Movuma ka Chavani e vula tani i ri ka tika se ta twa hi vona MEC loko va nghena hi ndlela yaleyo hi twa ku timhaka ti ri yini hi mhaka ya matshamelo ya swilo loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri na mphakelo wa byona eka vaaki a khensa swinene n'wina hinkwenu mi nga kota ku hoxa xandla na ku tisa tlhelo ra n'wana loko swi ta ka timhaka ta loko ta tlhelo rin'wana loko swi ta ka timhaka ta ku va ku langutiwe ngopfu eka timhaka ta wena angula u ku yini ku eka timhaka leti ta swa rihanyo hi langutela ku bula na MEC loko se hi vuya mahungweni ya misava loko swo famba ku ya hi laha hi nga twanana koho hi ta va hi kha hi bula na vona ku wela ka Munghana Lonene FM kambe sweswi i awara yan'we a henhla ka nhloko mahungu lama hi nga tshembisiwa hi vonge n'wamun'wana Timaluleke a hi twinini ku mari yini a hi amukeleni vonge n'wamun'wana Timaluleke hi twa ku yena a nga kulela koho
swa tikhompyuta swa tithekinoloji wa swi tiva na hi vo va nga na vana lava nga va ku kumbexana va ri ka va grade 1 na va grade 8 a ni tshembi ku a nga va na xiyimo xa ku va ku mhani swi koti ku loga in a ni swi koti ku ya ka website a redzi kumbexana no n'wi vulavulela vonge ya vonge timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Loko sweswi na laha ni tirhaka kona hi pfura hi 7 hi chayisa hi 4 loko wo fika sweswi no fika nampundzu hi kuma layini yi ri ku handle minkarhi ya xirhami or mpfula yana mi fika mi ku ma pfula nkarhi wo pfula wu nga se fika va ku mi twela vanhu lava nga handle ku ri a va ngheni la ndzeni ka tliliniki va pfa va tshamile hi nkarhi wa ku pfula loko humelela swin'wana laha ndini hi nkarhi wa ku pfula wu nga se fika u fanele va na vutihlamuleri ku wena a wu pfulela yini tliliniki nkarhi wo pfula u nga se fika mara loko humelela swin'wana hi muvabyi hala handle ka gede i ri koho wena muongori a ndini i nga pfulangi still naswona why when muongori muvabyi a humelele hi swo karhi hala handle ka gede n'wina vaongori mi ri kona hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ni mi khomanyana no mancha ku nkarhi swin'wana ndeka mi nga niki wo tala a ni n'wi herile ene swi nga na mi ri ku hetiseleni sweswi a ku hetiseleni lexi hina aka department hi nga ta ya xi languta i ku hi ya lulamisa kumbe hi ya antswisa mavulavulele na swikolo loko ku ve kwalano hi ve na leswi hi nge i blind spot hi xilungu hi fane hi ya lunghisa sweswo hi illuminate blind spot liya ku nga ha pfuki ku ve na ku vanhu va humeleli ku nga vulavuriwa hi fane hi vulavula kahle hi ta ya swi lulamisa sweswo mara loko ku ve hi leswi swin'wanyana hinkwaswo swi fane swi lulamisiwa inkomu la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti mingisero mena MEC va ri ta bula na vona hi ya fuku bilewara ya n'we va fikile kwala a tindlwini ta vuhaxi se hi ta va ka hi bula na vona hi ya fuku bilewara ya n'we hi vulavula hi timhaka ta rihanyo a Limpopo se a hi yiseni mahlweni hi bula hi mhaka yoleyo kambe ke loko hi ka hi yisa mahlweni hi bula leswi ni nga kuma swona timhaka leti ta ku vanhu va tshama nkarhi wo leha exibedhlele va nga hatli va famba hikokwalaho ka ku va swin'wana swa swi tirhi kahle swin'wana swa koho swi katsa matikhomele ya vatirhi mhaka leya tea time i khale i kha hi vulavuriwa mani swi tivi ku hikokwalaho ka yini va fanele va ya tiyeni xikan'we mi tirhisa vaongori ni byeli mi tirhisa xisakani xin'we xa tiya loko loko xi huma ka khapu yin'wana xi nghena ka khapu yin'wana hi ku loko a ku nga ri sweswo i ncini xi mi sindzisaka ku mi fanele mi ya eka nkarhi wa tiye xikan'we hayi man loko ku ri ku ntiyiso leswi va swi vulaka makhola ene tshama hi vulavula na n'wina laha mi kaneta mi ku mukholi hi nkarhi luwa wa siku leri ra vaongori ma swi tsundzuka mi kanetini mi ku mukholi mara hi laha a hi amukeleni n'wana mi yingiseleriwe nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM i nhlekani aye bothati mpfukile hi pfukile minjhani mpfukile vulavula na Sydney Godola ka Madosi xikolo aye papa hi la ku angula ka le ya henhla ya vuthete swa tika loko mo ya ka swibedhlele mo suka ka Malamulele mi nghena eLima mi nghena Xiridzini mi nghena vo Khensani swilo swi le ku fambeni vuthete loko mo languta a hi languteni hi mpahla ya vavabyi loko mo languta mi kuma ku mpahla ya kona leyi va nga yi mbala loko va admitiwini a hi leyi yi khomekaka xo sungula mi kuma munhu a dloki a ri Xiridzini a dloki mpahla ya le Lethaba a ri ka Malamulele a dloki mpahla ya le Xiridzini u ti vutisa ku hi fiki njhani ka xiyimo xo mpahla leyi yi faneke mpahla le Lethaba ya kumeka a Xiridzini le Xiridzini ya kumeka ka Malamulele ene ku na un'wana a nga na vutihlamuleri bya sweswo vuthete mpahla yi hlantswa a Polokwane michini leyi a yi tirhaka vo Malamulele vo Xiridzini vo Khensani yi kwihi vanhu lava va tirhaka ku hlantswa mpahla leya yi kwihi mi vula ku yini mi ri ku endleka yini mpahla yi hlantswa Polokwane yi rhwaliwa hi tibakisi wa Polokwane ya ku hlantswiweni
ku na munhu a nga kuma tende yo rhwala kumbe yi famba hi tibaki ta mfumo va rhwala hi timovha ta government but swibedhlele swi hlangana ni tshame ni vula siku rin'wana ni ka minongonoko walowo n'wini ni ku swibedhlele swa hina department ya health yi bolini kambe yi bola njhani hi ku leswi mahungu lama hi ma kumaku hina i ku lava a va ri MEC a va ri ku tirheni kahle ngopfu yi bola njhani loko yi nga fika njhani ka ku bola ku ve hi kumi mahungu ya ku lava sweswi va nga premier va ve premier hi mhaka ku a va tirha kahle ka ndhawu leyi rihanyo ka tipolitiki side ground a ku le ku tirhiweni but yanani eLimo hospital mi ya hala gingirikani ku na nhova yin'wana ku hava ti-ground worker but loko u japele hala ma-security lama tirhaka hala va ta ku byela ku hi chava no tshinela hala mindzutini loko hi ye hala ncini because a hi swi tivi ku nga humelela xivandzani kumbe ku nga humelela yini yanani ka Malamulele ku hava mati namuntlha mi to fika mi fanekele mi ka mati ti-private ward mi yisela vavabyi va kota ku hlamba mi va yimela ku le ku tikeni butpet varhangeri oyiko ka Malamulele ha ku ya mavhiki mambirhi manharhu lama nga hundza hi ti 22 ta May a ni ri ka Malamulele va ku onhake water pump yi ta vuya minduku swi nge he vi kona n'wina mi suka rini vhiki leri nga hela butpet ku le ku tikeni loko mo langute hala a ku rhungiwa mpahla ya xibedhlele ya le swibedhlele kwalaha ka Malamulele hi sayiti ra hala leri ringini i nhova ntsene loko mo nghena Khensani hala ku tshama ku ti-doctor residential nhova ntsene a Khensani ni vone na le venge vanhu loko va te ku pfuxeleni va paka kona parking ya vona se yo tlhuma a ya ku ve a yindliwe kahle yindliwa yi phaviwa kahle kambe ko va ku tlhumeni byasi byi le ku le ku mile na mindenga kwahala a ya ha ri na mhaka ni tshame ni vulavula ni ku ri timhaka ta EPW hi ri kwala ka hina ni ku ti ta imilitiwa rini ku ra na swibedhlele ti EPW butpet a hi le ku yeni hela as hi tiko munhu ko cincaniwa ku ri 2 years leyi EPW 2 years leyi mara endzhaku ka nkarhi loko vanhu lava vo tholiwa va ti-permanent post va tirha 10 years va ta va kha va run na service ya ka government va taxiwa swi tikomba loko mi ya eLimo mi ta kuma titlilinara ta eLimo loko ti helelini eLimo hospital a ti hindi 10 mi ya ka Malamulele titlilinara ta ka Malamulele ene loko ti ka ti nga hindi 10 a ti ri 10 entirhweni a va nge ti va ri 10 entirhweni swi vula loko ta 5 ku ta loko ta 5 van'wana va ofili van'wana va ndla yini van'wana a va ri xiseveseveni va rhumele 6 note ya kwa yi nga ri ya ntiyiso van'wana va swi leswi ma tiva leswaku kumbexani swin'wana swa leswi MEC va fanele ku va hi pfuna swa ku infrastructure why hikokwalaho ka yini hi fanele hi va na laundry yi fanele yi kumbe mhaka ku Giyani na tindhawu leti ya ku mati se hi yo mhaka swi ta hlantswiwa pulukwana ku ndleka yini tipetroli leti ti rhwalaku ti yisa hala a ti nga ta pfuna ku maintaina michini yo hlantswa kwale aswibedhlele kasi hi fike njhani ka ku swilo swi fanele swin'wana na xin'wana xo centraliziwa swin'wana swi ku fana na rihanyo phela loko mo languta a Limpopo ri centraliziwile hi mhaka ku vanhu va rhwariwa hi tibazi va tisiwa eMankweng na le Pietersburg loko munhu o tshoveka nyana voko i fanele ta Pietersburg kumbe ya Mankweng loko sweswo ene swi va famba ku vava hi ku va famba hi timovha va chuleriwa xibedhlele xin'wana a xibedhlele xin'wana va rhwariwa hi tibazi ti ri din'we loko va ri la loko we va ta ku cheka lava ku chekaku swi hela hi 9 i ya suka hi 4 i rindzele lava van'wana van'wana va le ka radiology van'wana va le ka swiyini va ta hi byela va le ku teni kwala MEC va le ku teni hi ta twa ku hi fike njhani ka xiyimo xolexo kambe na huma dokodela ve loko mi graduate na mi swi lavi ku ya tirha makaya vo twa ku ni nge tirhi Giyani va tirhile lava va dokodela Mbiza na va professor Senga va lava sweswi va nga le ku wiseni va tirhile Giyani va tirha Khensani ku tsandza yini i ncini xi loko se mi ri va dokodela mi nga ha swi lava ku tirha Giyani mi nga ha swi lava ku tirha ka Malamulele ku xota yini hi ta va byela lava tirhanaka na swona ku na va tatana Khoza tanihi municipal manager a Giyani ku na tatana Xilenge tanihi municipal manager ka a Collins Chavani hi ta va byela ku va swi endla ku ku kota ku tshameka i ncini leswi ndlaku ku
mi nga koti ku hanya tanihi madokodela loko mi ri aka malamulele kumbe mi ri giyani loko ku ri ku hi swoho swi endlaku ku mi nga hanyi amukeleni wun'wani loyi hlekani Mhlekani Khalanga Mpfukile. hi pfukile papa minjhani Hayi Mpfukile Khalanga hayi. Okay. Anikoku loko ni nga twisisi kuma vona timese ta hina mani va khongela no khongela before va sungula ku tirha va rhamba xikwembu mani mara loko va sungula ku tirha a ma ha swi twisisi ku va ku nghenelele yini kumbexani va tiva leswi ni hleketa swona no hleketa ku maybe na ntshikelelo wa kwalomu va tirhaka kona ma sungula swibedhlele swa hina especially swibedhlele swa le kaya swa mfumo a swi le ka xiyimo xa kahle Khalanga a ni tshembi ku ku na tshama hansi ti vutisa Khalanga ku munhu wo hanya kahle mara a nga fika a kholela mukhegula wa mukhegula ngopfu phela swilo leswi va swi endlaka ku yani hayi a hi munhu wo hanya kahle a ni tshembi a nga swi endla Khalanga hi ku loko mo lava ka swibedhlele ni ta mi nyika xibedhlele xa Elima a yi tshamisekanga Khalanga and swa tshikelela miehleketweni loko i ri mutirhi i pfuka every day i humesela na no lafika la tetra xitsongo na frustration ehenhla ka va lava va pfunaka hikuva ndhawu leyi tirhaka yena yi nga ri ka xiyimo xa kahle maswipisi no hleketa ku na wona ntshikelelo wolowo wa va hlupha tinese ta hina mani a ni tivi Khalanga okay swilo leswi va swi endlaka a hi swilo leswi swi nyikiwaka ku munhu wa hanya kahle a nga swi endla mani swa ku va nga khomi kahle munhu a ri ku vabyeni Khalanga mi itsula mi n'wi hlamulela tlhelo a ni tivi munhu wo hanya kahle a nga swi endla swilo leswi a ni tivi hi ku swin'wana mhaka ku heta ku vula swin'wanyana hi madokodela ya hina a va pfumeli na vona ku ya tirha swibedhlele why hi vone hi xo xiyimo lexi swi nga ri a swi le ka xiyimo xa kahle Khalanga a swi le ka xiyimo xa kahle so no hleketa kambe leswi ni nga ri ku swi twisisi kumbexani no khomela kule leswi ni nga ri swi twisiseni ku swibedhlele swa hina a swi vi kahle njhani hi ku MEC lava va kusukaka a va themenderiwa ku va le ku tirheni kahle kasi a va tirha kahle yini Khalanga loko okay kwale henhla kwaleni Khalanga va vona MEC wena va gingirika swinene Khalanga mara laha hansi laha ku na problem yikulu Khalanga because laha hansi loko vanhu va vona va nga ri ku tirheni kahle a swilo swi le kahle ka vona mara vona ma va vona va gingirika va kha va yi hala na hala va ringeta ku lunghisa swilo mara mara swilo leswi va nga ku swi endle le henhla lava nga laha hansi ta vona a va koti ku swi humelerisa swi kota ku swi tikomba swi ya nto vula ku matirhelo ma vona lava va matirhaka le henhla lava nga laha hansi laha a va swi koti ku swi humelerisa va kota ku pfuna vanhu hi ndlela ya rona hi mavonelo ku mo languta Khalanga ni nga mi nyika na example lexiwa ya khampani loko a nga va ri yena ri munhu a mugingiriko endla tipholisi na yena ni khampani yi famba kahle mara lava nga hansi ku nga ku vona on the ground va endlaka ntirho va nga ri ku endleni swona ku va na problem Khalanga va tirhe ngo MEC Khalanga ende va mi tikhoma na va tiyimiserile ka ntirho va tirha hi nkhinkhi mara hi ku ya hi leswi ni nga swi vonisaka swona mina va kambe loko ku ri ku va tirha hi nkhinkhi swi vula ku a swi nga swi koteki ku nkhinkhi luwa wu khapela ka vatirhi kumbe vatirhi loko MEC a ka tirha hi nkhinkhi a swi va nyangatsa ku na sweswo Khalanga ku na vanhu lava va kumaka loko ku na a va lavi ku va na kusuhi na munhu la tirhaka swinene a swi vona hi vona a va yelangi ku ya va ya ntirho lowu va wu endlaka a va wu rhandza ma swi twisisi hi ku ya mina nursing Khalanga is a calling i calling because ya tirha na vanhu lava va vabyaka van'wana va koti ku ti tiva van'wana va koti ku endla nchumu i fanele va na ku rhandza ntirho lowu so MEC ya hina swi va swi tikomba kahle ku va va exikolweni va dyondzela vutomi a vo swi rhandza kusuka mbilwini a va ri na that calling ya ku va lava ka pfuna rixaka mara unfortunately lava va tirhaka na vona vo tala va vona hi ku ya hi mina van'wana a va a yi calling this kumbe loko kuma ku munhu loko kuma a yi endleli nursing because ta ku hayi ta kota ku at least yi tirha ma swi vona so loko i fika i va na ti-challenges swi va swi hala hi leswi va swi tikomba ku hayi kahle kahle a wu nga ri calling ma swi tivisi so ni swi vonisa sweswo Khalanga ya ku le ku
yo ni tshame ni humela hi xitori ko hayi na ta siyela van'wana leti ni xi hlamuserile khalanga ku na swi tiva ku hinkwenu na switori swi nga swi hlamusela ku hi tinese ta yena leti hi nga tshama hi hlangana na tona mara ya swa tika khalanga swa tika tinese vanhu vo i vona a ni tivi kumbexani mhaka ku mini laha ni hlanganaka na voko a ni hlangana na vo va ri vanhu va ri ku vabye va ri ni kha ni ri ku vabyeni ho ti hlangana ni kuma kha ti dyela mabulo va tinese ta hina ti tshama ti tsakile mani i khalanga bya khalanga nesi ka ni mikhamba bya khalanga mi ta vona something swa hambala kule na sweswo loko ni vitwini vutavi very mina tinese mina tinese na ti rhandza tinese ti kahle man ti tshama ti leswona loko ku vulavula na tona wa swi twa va tsakile va mara leswi ni nga swi twiseki ku se xi fika njhani xiyimo xa ku hi hetelela hi tikuma hi ri laha hi nga koka ku vanhu va ta ze va hleketeleriwa ku matirhelo ya koho kumbe ma nga ri wona lama ma languteriwile kumbe va ku munhu hi loyi i hetelela a endla yini hi ndlela yaleyo se a ni tivi kambe hi ta twa wehe mingisero mina 0860 002 543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM enhleka ina ta vona vaxumi bali aye papa mpfukeli na ni kesa ku vitaniwa papa man aye pfukeli hi ngovo i vana loko va mi tsakela swilo leswi hambana mo va na ngati ya vanhu aye mara ni vula ku leswi ni vulaka swona mingisero wa mina i ku hi lava vanhu va le ku mina ni tiva va ri vanhu va tintswalo vaongori a hi vanhu va ku kwatela munhu va tshama va ti hlekelile ku ri kahle se xiyimo xi va xi ri njhani xa ku za ku fika la se tintswalo teto ti vonaka ti hela loko vanhu va nghena laha va ri ku rileni vana va munhu va nga vatswariwe hi vana va ri vana va peluka na va mhani wa kona mhani na bava vatswariwa va ri va mbewu yin'we ve nge fani kambe ni ta vula leswi nge pendi vanhu lavawani hi brachi yin'we mani ta swara amethu hi nge va pendi hi brachi yin'we mintshikelelo yi koho ene hi fanele hi twisisa leswi ndzawulo leyi ya rihanyo leyi yi tika ku tlula tindzawulo hinkwato ku yi khome vutomi bya vanhu loko yi khome vutomi bya vanhu ni la ku nyika xikombiso hi health center leyi nga la tlhelo ka mina laha vengele ka bungeni lomuya mina na ya a ni swi lavi ku vulavula swilo leswi ni nga swi tiveki ni rhandza minkarhi yo talo ni vulavula swilo leswi ni swi tivaka ni tlhela ni vulavula na vana va tirhaka kwale ku na loko na mina a tirha a ni famba ni lavisisa swiphiqo eswitichini ku swiphiqo i yini ku xota switirhi ku xota timovha na ku lomu eka health kwala ka rihanyo swi tano loko munhu a nga mbalangi mabutsu ya un'wana a nga ma twi ku tika ka wona health center leyi ni vulavulaka yona yi khavhare miganga yo tala ngopfu va njhakanjhaka micetweni xitaci kwala ni nga kona mabodlo na xikhulu bungeni yo hambi va ri va ka n'waxinyamana se loko ni ya languta vatirhi lava ni yile ni ya tshama mina ni tshamile 2 hours siku rin'wana kwalaya ni kuma i vatsongo vanhu lava kumekaka ka va seva vanhu lava vo tala so kambe loko vanhu va ka va kumeka va rivala ku mfumo loko ku lova vanhu va lava tinese a va pfariwi ku thoriwa van'wana vanhu hi ku va vabya munhu wo vabya i fana na munhu wo rila a nga ri yingiseriwi loko munhu a rila a loveriwile van'wana va rila va ka va vulavulela munhu yeloye a nga yingiseriwi hambi wo vulavulela karhi a pumba a swi tiva ku na ti-case na le maphoriseni very indicating another person as a wizard loko a rila karhi a pumba vanhu loyi a nga yingiseriwi i rila a ri nkosini that's why xitsonga xi ku munhu loko a karhi a twa ku vava a nga yingiseriwi se ku rila ka vona loko se ni tsandzha swi lavutala ni ya ka wayeni n'wina ma famba se va rha ni kombela ku siku rin'wana mi ni ndlela ni ta mi zama fambani mi chayela mi ya ka wayeni a no va themendela no themendela etliliniki liya vanhu vo tala lava genge leya laha hansi xingowe xitaci va tala va ya ka wayeni a ka wayeni sivara ni vulavula na n'wina sweswi ku fana na n'wanoko wa Afrika wa vulavula ni karhi ni tsala mapapila laya ya ku themendela hi va nyika nhlohlotelo leswi mi swi hoxaku lava nge i suggesting box ma kona mi va khutaza ku va kota ku ya mahlweni va tirha
ni le ku ri tsaleni papila rin'wana ta ri yisa head office ya kuni ya ka ndzawulo ya vona va lava taka kwalani va NEC yin'wana ta yisa kwale ka suggestion box ya ka wayeni rin'wana ra vunharhu ro hetelela ni ta yisa ka vurhangeri bya Munghana Lonene hi ku vulavula hi nongonoko wihi wa Afrika wa vulavula a no themendela ku hi longolelanile kumbe kwana case yin'wana kwalano matimba ya radio ya kulukumba iza ya fika ka yini ka ministara wa dyondzo swi suka ka yini ka Munghana Lonene Munghana Lonene a va la ku tangutata nomo loko swi lo suka ka va mani na va peluka na va mani na va ube pet khala kumbe va swimani nge swi tatele le maphepheni se tsala mapapila a ni ku ni rhamba van'wanyana hi nga vulavuli hi milomo and then it's in black and white. Yeah. Wa Afrika wa vulavula peluka i ri ku suka namuntlha a hi tsaleni kunene a va handzuleli va sesi rosi va cukumeta ma-dustbin mara le tilweni ka Xikwembu papila a ri handzuleriwani ku handzuleriwe 100 that's why ni ku maswalelo swa lexi ka health insurance loko swibedhlele swa hina switetani hina vanhu va ri ku rileni va vabya va tele vulavula hi national health insurance hi ri hava na nhundzu ya xibedhlele ri hava na xibedhlele vonani kwala elini masivana loko mi huma ka wayeni ni driver mi ya elini vanhu va famba na mabaketi ku hava mati mi nge jivusa lomu nghena elini xibedhlele xi nga mi kurisa xi nga tswala vona premier wa hina poko ra mativuva xibedhlele xa ha languteki a xa ha tsakisi kukoma 100 nemetwe ai ya ndazani yenda ayili mniyili kambe a ni ta tlhentlhelela ni ta ku yini ni ya kota ku swi vona kahle swilo leswi kambe va fikile MEC hi ta bula na vona u nga ri khale loko hi kume nhlokomhaka ta mahungu kambe a hi hetseleni loyi nhleka hallo Butset papa a ni kombela ku kwala ka MC ni ndla ku mi hi vutisela ku xana loko ni ya ka doctor ni buka ku ri la ku ya hariwa matihlo a mhangweni doctor yini nyika phepho hi ku hari vo phepho leri hi ta ya after 5 years loko ni vutisa ku ni ya after 5 years njhani a ku layeni yi lehe ngopfu hi nga ni byelani ku kahle ku hala matihlo swi za swi teka 5 years ya nga za ya fa musi ya nga si lunga ma yi vona mhaka leyi mi hi vutisela vo hi ta yingisela kwala ka radio ku za swi teka 5 years ku ndliwa njhani ku humelela yini i vula kwala ka Jehova ni byele n'wina loko mi ze mi 5 years leyi mi nga nikiwe yona ve ri i mhaka yini i mhaka ku layini ya ko yi lehile ku ndleka yini va ri yi lehe ngopfu a mhangweni i ta ya after 5 years na xithikithi xa ku xi kona sweswi xa ku ni yimela 5 years yi rini 5 years ya no swi le ku tikeni swi le ku tikeni a no la ku twa ku MC voho va ta ku hi mhakeni ya ku layini kumbe ku hariwa munhu un'we hi lembe kumbe hi n'hweti na phela 5 years ayiko ani swa vava swi leswi mi vulaka swona kambe leswi mi swi vurisaka swona swi ndla ku ni hetelela tikuma ni kha ni hleka kambe ni mi twile hlayisekani papa hi ta va vutisa hi swona Polas kwala ka Jehova xap Polas okay fambile Polas ka xeha ka vulavula hi timhaka ta xaxamelo wa vanhu lava va faneke va ya va pfuniwa va hala munhu un'we hi lembe ayi kona kambe hi twanani ku bongiwa mun'wana timaluleke u ri mahungu emisava ya awara ya 2 swi swa vanhu mani a swi twisisi mani hleketa u fambile ku ta va magayisa sweswi mara mani a swa hala ku kirimiwa swa vanhu lavawani bonge mahungu ya awara ya 2 ya ta yimise ku yini timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula loko sweswi mina laha ni tirhaka kona hi pfula hi 7 hi chayisa hi 4 loko wo fika sweswi no fika nampundzu loko malayini yi ri ku handle minkarhi ya xirhami or mpfula yana mi fika mi ku ma pfula nkarhi wo pfula wu nga se fika va ku mi twela vanhu lava nga handle ku ri a va ngheni la ndzeni ka tliliniki va pfa va tshamile hi nkarhi wa ku pfula loko ko humelela swin'wana laha ndini hi nkarhi wa ku pfula wu nga se fika u fanele va na vutihlamuleri ku wena a wu pfulela yini tliliniki
nkarhi wo pfula wu nga se fika mara loko humelela swin'wana hi muvabyi hala handle ka gede i ri koho wena muongori a ndzi nga pfulangi i nga pfulangi still naswona why when muongori muvabyi a humelele hi leswo karhi hala handle ka gede n'wina vaongori mi ri kona hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Inte yesu mingisera mgada lona FM Africa wa vulavula ka kwa shela tweak suka la studio 4A Polokwane theri hi lava ku amukela MEC wa rihanyo a Limpopo ani ku ndzi tshama ni va vona MEC kambe loko va fika la ni va languta ndzi vona hoko na va tiva MEC kambe ani swi tiki ni ta ku ni va tivela kwi sweswi hi nga vanhu na ricondo kumshani hi hlanganile kun'wana ni va xeweta kambe a ni tivi hi mani va amukela hi bula na vona MEC Masesi Diketseng Mashego a ni tivi ku i va ka good enough Mashego kumbe va le kwike mtatu wa vona sweswiwani MEC nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM xaweta na vanhu hinkwayo makaya a khensa swinene a ni hlekete ku mi nge ni twi a ni chuwile ni ku hey kambe ni nga vulavurisiwa xilungu laha a mi amukela MEC cancer. Swi njhani ku va MEC? It's humbling. It's an honor to have been appointed to serve the people of Limpopo, and I am very much honored, and I will ensure that I serve them well. Kuri ba pfuneka na vona. Loko mi kha mi languta kumshani byela ni va yingiseri ku MEC Masesi Mashego mi kulele kwihi mi huma kwihi a Limpopo? Noma eSkhukhune kamasipala wa Elias Mutswaledi. There's a village called Denelton, 5 Morgan. I was born there at Philadelphia Hospital and I was raised there. I went to school there, participated in politics there up until my politics reached the level of the region Skukune and in the ANC Women's League, leading the Women's League in the province of Limpopo. Now, Morgan, so umagwi bituli 5 Morgan. I need 5 Morgan. It's more like plots. Oh, so from Ati Morgan. The plotone. So the plotone. Oh, na so one tani MEC wa rihanyo kuna leswi mi nga swi kunguhata ndzawulo leyi ti komba yi yikulu yi ri na mintlhontlho yo hambana kambe n'wina as MEC sweswiwani mi kunguhata yini hi swihi leswi mi nge these are my priorities now that I'm in this department? You know, the first priority, okay, firstly, as I think you have seen that I've been busy engaging stakeholders, I think they are very much important that we have a strong working relationship with them so that we are able to achieve whatever we want to achieve together with them. And one of my priorities is addressing the issue of long queues. I heard now when you were busy talking to the listeners when they were complaining about long queues, and it's one of the most important things that I want to monitor, to say we need to reduce the waiting period of people in our facilities. It cannot be correct that a person would come alabakufuniwa and would stay there for the whole day without being assisted. So it's something that we are going to watch very closely. I'm going to monitor it personally to ensure that when people come to our facilities, they get assisted, and they get assisted in a short space of time, and then the assistance that they get, it should be with kindness, with love, you know, with warmth, so that our people can actually start enjoying coming to our facilities. We want to end that thing of people being stressed when they are supposed to go to healthcare facilities. So with everything to ensure that we win with that. You touched on very two crucial issues here. Timakata ku tshama nkarhi wo leha a tilayinini na timhaka ta treatment in terms of respect and diligence. Loko mi languta vayingiseri va vulavula hi sweswo ku your staff va khola, some of them are rude, of course some va kahle mara va ri van'wana va khola. Mi vona ongeti mi nga va pfuna njhani ka aspect ya ku khola hi ku van'wana va komba ku maybe the environment within which the staff is finding itself, it's not conducive, hence they manifest this anger. Yeah, you know,
I was actually talking to some of the stakeholders, including the staff, before I came here. And one of the important things that I asked them is that, you know, I know that they have challenges as workers, and my responsibility is to ensure that they work in an environment that is comfortable. So whilst we are busy addressing their challenges, Bona, they need to ensure that they give proper services to our people, because you might be having your own challenges, but you mustn't take it out on our patients. Treat our patients with care, with love, and trust us to assist you so that you can have a conducive working environment. So firstly, the most important are our patients, and yes, our employees are important, and we'll ensure that we assist them so that they can enjoy coming to their workplaces and they can enjoy assisting our people. But the most important thing that ever since I've arrived, it's been adopted. It's that you cannot serve them if you don't love them. So we just need to give love to our people, because once you love the people, you know, you'll be compassionate. Yes. And you'll do exactly that to Bafon. Commercial break ni mavhengeleni loko se ni vuya a ni la ta vuya ni vutisa ku ndzawulo leyi mi nga nghena ka yona what kind of department did you inherit? What is it that you found in the department? And van'wana va vulavula hi timhaka ta ku you've got big shoes to fill. Is it true kumbe you are up to the task? Kambe sweswo hinkwaswo loko hi vuya emavhengeleni va lava hi bulaka na vona mingisero Munghana Lonene FM, MEC wa timhaka ta rihanyo eLimpopo, MEC Matsesi Mashego, lava hi bulaka na vona eka hi languteka timhaka ta ku xana va kunguhata ku endla yini etimhakeni ta ku korhokela vaaki. Leswi va nga sungula hi swona etimhaka ta mi kha mi ri la hi tona ta ku yima nkarhi wo leha kumbe ku tshama nkarhi wo leha swibedhlele veri loko mi kha mi tshunguriwa mi ya lava ku pfuniwa hi leswi vengeri va lava ku lwa na swona ku endlela leswaku mi kota ku va mi pfuniwa hi xihatla. Xa vumbirhi rirhandzu, veri va hi rhandza, veri va lava ku vatirhi kusuka kwele ka vaneri xikwambani ku ya fika kwele hansi va hi rhandza. Loko va hi rhandza swi ta kota ku famba kahle hi ndlela leyo. Inangana ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM. Makomandlela ni pfumeleni sungula ni kandziya la hi ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi. Banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Ela nga ko mingisero Munghana Lonene FM kutisela nongona ku Afrika wa vulavula eka ku haxela wona tweak suka a studio 4A hi ndlela yo yele la ku amukela ila mahlweni ka murhangeri tlhelo ra ta politiki hala ka Women's League. Kambe sweswi hi le ku languteni tani xitulu xa vo xa vu MEC ka ndzawulo ya rihanyo eLimpopo, MEC Matsesi Mashego. I'm sure you shall have noticed that shying away from the other name. I don't want to butcher it. That's why I'm not using it. Maybe look more the department that you inherited. What did you find? Dieketseng, that's the name. Oh, Dieketseng. Yes. Yeah. No, the department that I inherited, the state, you know, the department is very much stable. I am actually blessed that the former MEC, who's our premier now, has done a sterling job. The foundation has been laid for me, and I can assure you and the listeners that these are not big shoes to fill. I am up to the challenge. I am glad that the foundation has been laid. Mine is to continue where the former MEC has left, and I'm going to work very hard. You know, when it comes to saving people, I believe it's my calling actually. I love serving. That's why when I serve with love, and that's why I'm preaching the message that when we serve them, let's serve them with love. Let's love them so that we can be able to serve them. So in this department, we are going to work very hard. We are not going to drop the ball. Instead, we are going to take this department to even greater heights. And I'm happy that you are saying there are no big shoes to fill, because there are some people who are even saying, no, Mara, this is a big department. The MEC who has just come in is not experienced, and maybe she will end up being micromanaged by the premier. And now you are up to the task, so you say.
I'm up to the task. The Premier is a leader. I'm also a leader by my own right. And I would like to motivate the listeners that they shouldn't be worried. I'm Dieketseng Mashiro, the MEC, and I'm going to do my duties as Dieketseng. I'm not going to try and impersonate my Honorable Premier. I'll be coming with my own style of leadership, but as I have said, that I'm up to the challenge, and this department, yes, it's big and it has big responsibilities, but as I've said, that I serve and I work very hard, and I'm going to work. And remember, the experience part that they are talking about, they were complaining about experience in the health sector. I'm not a doctor, I agree, I'm not a doctor, but I am the servant of the people. Before I came here, I was in the local municipality, and you understand that that is the sphere that is closest to the people. So we understand the challenges that the people are facing there every day. And as much as I'm not a doctor, I participate in clinic committees, the hospital boards, so I actually have a smaller background on the challenges that are there in our hospitals, and my responsibility as an MEC is to address the issues that are faced by both the patients and the workers. They were talking about issues of a shortage of medication. It's where I come in to ensure that those things are there. The equipment that is needed in the hospitals, it is my responsibility to ensure that I go and unlock issues of budget so that we can be able to give what is needed to serve the people. And in terms of being a doctor, I have a team of capable doctors that will play that part to ensure that our people get proper medication, they inject them correctly. That would be their duty. But mine is to ensure that they do that to our people, and they do it in a very good manner. The other thing that was raised today when we were having a listener participation here about the issues of health, they spoke about centralization of health services, wherein you'll find that every other person in Limpopo would have to come to either Mankweng or Petersburg. Now, the question would be, do you have plans along those sides to because people spend time traveling to either Mankweng and Petersburg, and at the same time they are using one bus, for example, taking number of patients in various hospitals, and that on its own, when I've been checked MEC at 9 and I'm done, I'll have to wait for someone who will be checked until 5 o'clock or so. Do you have solutions along those lines? You know, for now, we are saying, remember, there are some services that you won't find in other hospitals. We have different kinds of hospitals. We have district hospitals where you find that they are doing a certain service, and for another you'll have to go to a regional hospital and a tertiary hospital and so forth. So what we are saying is that for now, because it's not all the hospitals that are equipped like others, like for instance, you won't find the machines that you find in a tertiary hospital in a district. So what we need to do for now is just to ensure that these people who need assistance and they must go to a tertiary hospital, they get it. And when they get there, they're not given this thing of running around not knowing what you are doing there, but you find that a proper arrangement has been made for them so that they can get the assistance that they need. And the rest, as you know, there's the president has signed the Act here, NHI. I think when we come to that, we'll be able to address most of the challenges in terms of you can be able to go wherever you want to go, where it's closest to you to get the assistance. But it's work in progress. For now, I know that in our facilities, we are actually in a process of making sure that we are ready for the implementation of NHI. I mean, see, I think it's enough for today. Today it's a meet and greet. It's enough for the day. I just wanted to find out if you are ready for the task, but now I'm convinced you are, and I really appreciate that. Let me invite my listeners to give me a call as well, and hear from them what their expectations are. Of course, there could be some that you can respond to now, or they can be responded to at a later stage. But then, for you to have a feel of the kind of
interaction that we have with our listeners. Mingiserome hi sweswo ni na vona MEC la na timinete ta 10 ti nga sala a hi buleni nyana na vona hi va amukela hi va tivisa na leswi kumbexani hi nga lavaka ku va hi va tivisa swin'wana va nga hlamula swin'wana va nga hlamuli va ha ku fika kambe loko va swi twile swi huma ka n'wina va nge hleketeleli ku mina ni vulavulaka hi ndlela yeleyo. MEC, while least I'm waiting for my listeners to call in 1 minute, there's a challenge of water at many of your facilities. Are you aware about that, and do you foresee or do you have plans to help alleviate the problem? Yes, I'm aware of the challenge of water, and indeed would be having engagements with the executive mayors in our districts so that they assist. We have a plan for actually a permanent solution for the challenge of water in our hospitals. For now, we depend on, in some hospitals would be depending on boreholes so that the hospital doesn't stand because there's no water. But we understand the challenge, and we are working on getting a permanent solution so that we shouldn't have that issue of not having water in our hospitals. All right, let's hold it there. I've got my listeners here. Maybe let me take one before I go to a commercial break. Inhlekani memkerel kamgana lonen. La ya ba kona 0860002543 nongona ko Africa bona bola ile kamgana lonen FM ko ashala wona chicks ka pulukwane na bona MEC die ketseng mashego we boy bola kuna bona nhlekando a hiringeteni lo yi mina nhleka papa ngiyani epokele papa ni minika minete mi lerisa MEC kumbe mi byela MEC leswi mi lava ku va byela swo a ni la ku va byela swin'wana ku a ndzi nga ni kuma nkarhi wa ku nghena hala ni hlamusela leswi mi nga khomisiwa swo swa tari hale swibedhlele kumbe vhele ni tshama ni famba lomu swibedhlele vutomi bya me vhele byi lava ku ni chekiwa so ku na ku ni nghena ka xibedhlele xi fa ni transfera ka lexiya loko ni ya kwini na kuma vutshunguri ka xibedhlele xa va ri i Robs ni kume ku na wa vona vatirhi lava va nga nghena khale va na experience ngopfu lava ku tirha la ka ku teka tifayili a ni tivi swa ku MEC ya dila njhani na sweswo leswo u kuma bava loyi a nga tshama laha loko a lerisa vanhu i lerisa kusele 15 second kambe leswi a mi vula swona mi vula ku mi khomeke kahle a ni ta vula leswaku i dila njhani na vanhu lavakulu loko va director vakulu lava va ti-president kumbe yi khomeni nyana ni khomele ntani ela nga kona mingisero mngana lona FM kutisela nongona ku Africa wa vulavula a hi kumeni van'wana vayingiseri vambirhi la hi twa ku va ri yini vo mingiseri loyi a kha a vulavula hi timhaka ta le Rob Ferreira ku nga a mbombela loko ni nga hoxisi kambe a hi vuyeni laha hi ku hi le Limpopo sweswi MEC lava ni nga na vona la ve le Limpopo a Rob Ferreira hi le kule na le Denilton kambe va laha sweswiwani na vola a hi twi mingiseri wa mngana lona FM un'wana mingiseri loyi nhlekani aye minjani botata epfokeni mjani papa epfokeni mani lava ku vutisa MEC ku na 2 years ni yimele operation a Letaba hospital se va ri yini ti-operation ta Letaba hi ku sweswi layini leyi i leyi ngopfu ni ta yingisela laha ka munghana nene ku ri va ya rhumela leni ti-specialist doctor for ti-operation. Oh, okay, no ni khensela swinene xa Letaba hospital mwingiseli inkomo na loko ha ri kwalano MEC van'wana lava va vulavula ku timhaka ta ti-operation un'wana nghenile laha a ku na leswiya swa veri yini leswiya swa le mahlweni very sweswiya swa swi susiwaka laha se i ri va ta susiwa after 5 years se ake swi ta ndlisa ku yini sweswo so yimani hi twa ku mi ta hlamula ku yini MEC but before you respond a hi ringeteni un'wana mingiseri nhlekani nhlekani botpet MEC a ni la vutisa MEC ku ri ka madokodela ngopfungopfu ka swibedhlele swa le makaya ku na tiawara leti nga vekiwa ku ti tirha na tanihi ku mi kuma ku ri hi minkarhi yin'wanyana mi kuma ku i fika a xibedhlele hi 6 nampundzu va ku doctor u ta fika hi 10 kumbe u ta fika hi 11 kumbe i fika hi 4 namadyambu ize i ya athendiwa hi doctor mundzuku nampundzu hi ma 11 kwalani va tiyimisele ku tirha na yona njhani yale ya madokodela inkombo ta ni metweli boto wa mina MEC hi valavo mi va hlamula ma ku yini
Okay, thank you. The first question layer Letaba Hospital in terms of operation near cataract ya 5 years, it cannot be correct to give a person a timeline near 5 years for an operation. I know that we have a backlog in terms of operations, but we have this program, rural health matters. That program is where we get specialists from all over the country. They come to our hospitals in rural areas where they do these operations so that they assist us in terms of reducing the backlog. So in terms of the issue 5 years, I think you just go back to the hospital so that they can make an arrangement so that when that program comes to their district, then they also be assisted. We'll also check with even other hospitals to say those, especially our elders with eye problem, they should be a priority, and this rural health matters, it's there to assist them also. So we have it every first week of the month, rotator in all the districts, so it would assist in terms of the backlog that we have at the province. And the issue the doctor, I also met with the doctors I think last week, and I was telling them that we know the time that we are working. We can never have a hospital that operates 24 hours, but we'll have a doctor for 2 hours and then he's gone. So at all times we must have doctors. We'll check their time, and doctors are also there to serve. So it cannot be correct that when they are supposed to be there, they are not there, and then you'd find that patients are waiting for long periods for them to arrive. So we'll just check their schedule, ensure that whenever they are needed to start assisting the patients, they are there on time. They also serve people. The love that we are talking about, we are not just talking about our clerks, our nurses. We are including doctors, security guards, cleaners. Everyone who is there to render a service must render a service with love, ensure that our people are assisted in everything that they need. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM mi tshemba mi ta mi batwile ve ri swi nge koteki ku mi fana mi heta ntlhanu wa malembe mingisero mina ma ha yimele vuhandri bya muxaka walowo. Swi ta lava mi tlhelela kumbe mi languta minongonoko leyi va ku yi kha yi vulavuriwa hi yo ya timhaka ta mpfuneto lowu wa tindhawu ta le makaya leyi ti fambaka hi swifundhantsongo vhiki ro sungula ra n'hweti ti swifundhantsongo leswi hi nga na swona laha swi va swi kha swi cincana va kha va famba va hetelela va pfuna ku ya hi swifundhantsongo hi ndlela yoleyo. While least you are still on the issue of doctors, do you have enough doctors, MEC? No, we don't have enough doctors, to be honest. However, we are busy trying to fill some of the vacant posts that we have for doctors. Part of my program, the first 100 days, is to ensure that where there are funded posts of doctors, we fill them, because we cannot be talking of doctors whilst we don't have enough doctors. But we are saying those we have, they must ensure that they work, they serve with excellence, and will be busy adding in terms of human resource to continue serving. Okay, ai tekeni mangiseri 0860002543 nkateko wa n'welo ku tiva mani hayi leswiya swa ku munhu a ni fonela ka foni ya mina a ku no mi cheka ni ri moyeni ri tani a ni ti ku vula yini, kambe a hi amukeleni un'wana mingiseri loyiwani. Nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene? Nhlekani? Hello, minjani? ipokeri minjani? Ila xereni ma. Vulavulani ni mi nyika minete papa. Okay, leswo ni munhu ka ni nga voni, se loko ni ya xibedhlele laha ka Malamulele va ri ni fanele ni ya a ri voni ni ya lava kona tinonga ta vanhu vo ka va nga voni. Hi ku timovha ta vona a ti i limi va ri ni ya ti langa a ri voni tinonga leta munhu ka a nga voni, se ni kuma ku ri ku swa ni tika ku munhu va la ku ni chaja va 100 va 200 500 sweswiya. Ku va mi transporta va mi yisa Rivoni. Se ya ri vula ku va ti nga vi kona kwala xibedhlele ka Malamulele. Okay, na khensa mingisero wa mina. A ni tivi ku MEC mi nyika xiyimo xa kahle xa ku hlamula. Va vera va voni se loko va ya aka Malamulele hospital for ku va kuma tinhonga letiya ta vanhu vo ka va nga voni, they say no, you must go and collect them a Rivoni. It's around what? Is it 70 kilos? It's next to Elim. Okay. Yeah, so until mi va pfuna njhani kwala?
No, I think with this one we just have to make follow up, because I don't think that a person abon and we are referring him, isn't it in our facilities? We have patient transport where they can assist. That is why I'm saying we need to monitor how we treat our patients, because if you say you must go there but you don't care how are they gonna get there, then it's a problem. In 2 minutes me tsela mo ku yin ka rixaka hi ta mvitana hi 100 days mi ta hi byela ku mi endle yini, kambe n'wina mi hetsela mo ku yini, va ta vona yini sweswi ku nga fika MEC Masesi Dieketseng Mashego? Yeah, thank you. What I want to say to the listeners and the people of Limpopo is that we are here to work, and we are confident that we are going to serve them, and we are not just going to serve them, but we are going to serve them with love, excellence and integrity. So I can assure the people of Limpopo that we have a great team that is ready to serve them, and we are always available to assist where there are challenges. But all in all, Limpopo Department of Health is going to move to even being a better department for everyone to enjoy or to have a great experience when they come to our facilities. Cancel. Oh, Mary, va fanele va komba rirhandzu vatirhi lava, va hi rhandza. Ungeba pfuni loko nga va rhandzi, so hi lava rirhandzu. Ya ku fanele ku va na rirhandzu. Na mina la ku ya xibedhlele xin'wana na xin'wana xi nga kwala kusuhi sweswiwani ni ku MEC vete mi ni rhandza. MEC ni khensini nkarhi wa n'wina, ni tshemba hi ta tirhisana ku ya mahlweni hi ka hi pfuna rixaka hi sweswi va nga va kha va lava ku pfuniwa hi swona. Hi khensile swinene. Cancel. Inkomo hi sweswo mingiselo Munghana Lonene FM lava hi bula na vona MEC lava va kha va hi pfuna, MEC wa timhaka ta rihanyo Limpopo, MEC Dieketseng Masesi Mashego, lava va nga vona leswaku veri se va fikile va ta ku ololoxeni ka swiphiqo swihi kumbe swihi leswi mi nga va ku mi ri na swona loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa swa rihanyo. Nongonoko wa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa, mina ni Khalanga Pat Mathebola, bongi n'wana a timaluleke yime kulunga ku hi tisela mahungu ya misava ya awara ya 2. handle ka sweswo a yi ngoveni tatana nongonoko dzumba na mina n'wina mi va na siku leri ni mi tiphina ya ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni. handle ka sweswo a hi hlanganeni mindzuku ka nongonoko Afrika wa vulavula kusuka a Giyani. Tata. SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro